Yes, reka nongere mbasuzeka mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikira kaze kwibendera TV muri aya makuru agezweho muri aya masaha. Uyu munsi turi kuwa gatatu ni tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka 2025. Ya makuru rero agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira bombe zirimo kwisuka nk'imvura y'amahindu. Abatari bakeya bo ku ruhande rwa FARDC bamaze gufatwa amatekwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23, abandi barashwe tayare. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano kwibendera TV. Turaza kandi kunyarukira mu gace kitwa Ruwinja cyangwa se Ruwinja, n'indiri y'amazahabu. Abarwanyi b'umutwe wa 23 aka gace bakaba bamaze kukigarurira, n'agace bigaruriye ku mugoroba watambutse. Turaza kurebera hamwe aho aka gace gaherereye, ndetse tugerageze no kureba uko ubwo aba barwanyi b'umutwe wa 23 basesekaraga muri aka gace ibintu byari byifashe. Turaza kandi birumvikana no kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kugaruka birumvikana mu gace kitwa Chavinyonge, aho imirwano n'ubundi iramutse yongeye kuhanahana hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Magingo yangaya abarwanyi b'umutwe wa 23 bakomeje kotsa igitutu izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni inzira abarwanyi b'umutwe wa 23 bashaka kunyura kandi ya hafi berekeza Beni banyuze muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ko nibura abasirikare barenga 7 ba FARDC bamaze kwicwa mu mirwano, ubundi babyutse bagaba kuri twirwaneho ndetse na M23. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira Warungu naho habyutse imirwano ikomeye cyane. Imvura y'amasasu n'ubundi ikomeje kuba akaterera nzamba angaha muri Warungu. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutangaza ko u Rwanda ruri mu ntambara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC 23, aratangaza ko abakongomani bose ari abanyamuryango ba AFC 23, kongera kandi gutangaza ko ibyo Kisekedi yarimo gukora ari ibyaha by'intambara. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye tubirebere hamwe. Cyo mbasaba rero ni wageze hano ku Ibendera TV tayari terekaho like yawe nzibone zizamuka. Ndumva nifuza ko rwose uterekaho like yawe nkayibona izamuka. Hanyuma niba utari wakora subscribe, uyu ni wo mwanya wawe, terekaho subscribe aho hasi. Hanyuma mu gihe uterekaho subscribe wibuke gukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera akita sinyo dora notification, kagufasha mu gihe twinjiye mu makuru guhita tuyakoherereza utiriwe ujya gushakisha. Hanyuma kandi mudufashe no gusangiza izi nkuru abantu hirya no hino batandukanye, ubundi amakuru agere kuri bose. Nitwa Mukada mu by'imirongo y'urugamba. Kanyarika twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yesi, kaze nanone kuri mwese mudukurikiye, birumvikana aho muherereye hirya no hino, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Reka aya makuru tuyahere mu barwanyi b'umutwe wa M23. Barwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwigarurira agace kitwa Ruwinja.
aka gace abarwanyi b'umutwe wa M23 bakigaruriye ku mugoroba watambutse, akaba ari agace binjiyemo ubona n'ubundi basa naho bananiwe, ariko aka gace kakaba ari indiri y'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa zahabu aba asore bamaze kwinjiramo tayari ubu ngubu bakaba bahashyikiriye. M23 rero ifashe aka gace ka Ruwinja gakungahaye ku ibuye ry'agaciro nyuma yo kugenda bigarurira ibice byinshi kandi bitandukanye. Aka gace rero ni ingirakamaro kubera yuko kuzuyemo amabuye y'agaciro, bamwe baravuga ngo nindiri y'amazahabu cyangwa y'inzahabu bitewe naho uherereye ubivuga, ariko ndagira ngo nkubwire ko intare za Sarambwe tayari zamaze kwinjira muri aka gace, zikaba zinjiye muri aka gace ku mugoroba watambutse, aho wabonaga bahasesekara abananiwe. Irango video twamaze gusangiza abo duhuriye ku rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, ni video igaragaza abasore binjira muri aka gace wana rwose banananiwe. Rimwe na rimwe banyuzagamo bakanafata feri bakagenda abasuhuza abaturage, bagenda abana bishimira abaturage babona ko babishimiye. Hanyuma rero aka gace bakaba bakinjiyemo ahagana amasaha y'icamunsi yo kuri uyu wa kabiri tariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka 2025. Ruwinja rero aka gace aba bagabo bamaze kwinjiramo ni sheferi iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'akarere ka Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko iyi sheferi ya Ruwinja ifite ubuso bungana na kilometero kare 183. Muri izi kilometero kare 183 bivugwa yuko kimwe cya kabiri urengejeho gatoya ngo ari ahantu ushobora gucukura ibuye ry'agaciro ugahita urigeraho. Ikindi kandi bivugwa cyangwa se kivuga nuko ngo kugira ngo ugere ku ibuye ry'agaciro ahangaha muri aka gace birahagije kugira ngo ucukure metero 2 ujya mu bunyakuzimu, nukuvuga hagati ya metero 1 na metero 2 tayari ubwo ngo uba wamaze gusesekara ku mabuye atagira uko angana. Bivuze yuko ushobora no kuba waba urimo guhinga cyangwa se urimo gukura umwumbati, bikaza kurangira neza ukubise isuka ukazamura ibuye ry'agaciro. Hanyuma rero aka gace abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwigarurira gahana imbibi n'imidugudu 6 igize akarere ka Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage batuye aka gace bakaba ahanini ngo bakora ibikorwa by'ubuhinzi, abandi bagakora ibikorwa by'ubucuruzi, ariko abatari bake ngo bakora ibikorwa bijyanye n'ububaji. Muri aka gace cyakora ngo nubwo hameze gutya kandi hari ibuye ry'agaciro ku buryo busesuye, ngo ikijyanye n'ibikorwa remezo kiracyari hasi kubera yuko ngo imihanda ya kaburimbo iracyari mbarwa. N'ubu tureba muri video twamaze kubona hano ku Ibendera TV, n'ubundi izi ntare za Sarambwe ubona ko umuhanda zirimo kugendamo rwose utameze neza cyane. Ngibyo rero ibituruka ahangaha narababwiye ninge nzajya mbagezaho amakuru, ariko birumvikana kubera yuko hari video tuba tudashobora gutambutsa hano kuri YouTube, ubwo birumvikana tuzisangirira hamwe muri groupe y'abakunzi bacu kuri WhatsApp. Abakunzi ba Ibendera TV n'abasuhuza mbatera yambu cyane, n'abantu bakomeye cyane. Hanyuma rero ngibyo ibivugwa abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba aka gace n'ubundi bamaze kukigarurira ubu ngubu tuvugana.
aya makuru rero ni munyemerere tuyakomereze muri Kivu y'amajya tuyakomereze muri Kivu y'amajyaruguru cyangwa kaya makuru tuyakomereze muri reka amakuru tuyakomereze muri Warungu. Muri Warungu ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bikomeje kuba ibindi. Ibintu bikomeje kuba ibindi nyuma yuko imirwano yubuye hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Uvira na Warungu muri Kivu y'amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingwa ya nubundi isasu rimeze nabi, amasasu arimo kwimena. Ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakamejeje mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Imirwano nubundi yongeye kuba mu bice bitandukanye, aho abazarendo babanje kugaba ibitero bitunguranye ku birindiro byinshi by'abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko magingwa yangaya nubundi mu bice byegereza Gatogota na Kamanyora. Ndagira ngo nkubwire yuko nubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kuhakorera agashya n'ishyano. Imirwano rero ahantu irimo kubera hameze nabi ni ku musozi wa Rutebe cyase wa Rutebe na Kayange na Ruzinzi. Na ahantu nubundi hongeye kubera imirwano nyuma yuko ku munsi w'ejo ahantu hari habaye agahenge, nyamara ku munsi w'ejo bundi nabwo imirwano yari yaharambaraye, ariko ku munsi w'ejo abarwanyi batanga agahenge. Ariko ndagira ngo nkubwire ko mu rukerera kuri uyu munsi mw'abantu mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV, arwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, izi Wazalendo ngo zageze gukiye ziramanuka neza ziritereka zitangira kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 icyitwa bombe barimo kuzihanurira kuri aba ba Wazalendo. Mana yangizi Wazalendo, abantu baherereye ahangaha muzatanga ubuhamya ndabizi. Izi Wazalendo zirimo gupfa nk'isenene neza bazikukumbye, bazishwiragije, bintu bimeze nabi cyane. Irwano imeze nabi rero muri ibi bice, dore ko ubwo tuvugana abaturage be bamaze gukuramo akabo karenge. Nka bya bindi ngo ibya Kayizari tubiharire Kayizari, iby'Imana tubiharire Imana. Aba baturage b'abasivile bavuze bati ibi mu biharire abarwana, bo ngo bakuyemo akabo karenge, bamaze kuyabangira ingata. Bamwe bahunze, abandi babyutse biruka kugira ngo bahe rugari intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo, kugira ngo ubundi ibingibi aba ari bo baza kubyirangiriza. Sivile rero bakomeje guhunga, bahungira mu mpande zitandukanye, ndetse kandi biravugwa yuko ahangaha nubundi ibyononekara byo ntago byabura, ibyononekara bikomeje kuba byinshi. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko bivugwa yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ikintu barimo gukora ahangaha, ikintu barimo gukora aha ni ugutanga isomo, guhana no kwihaniza, kubera ko ngo barimo kumanura bombe zikikubita kuri aba Wazalendo. Abantu mwe barimo barapfa nabi cyane, nago byoroshye. Hanyuma rero ni munyemerere ibingibi nabyo ubwo tubisubikira ahangaha, turaza kugaruka yenda ku mugoroba cyase na saa sita tureba raporo zijyanye n'ibyavuye mu mirwano. Birumvikana imibare y'abapfuye iki byose,
turaza kugenda tubigarukamo birumvikana. Nyuma rero ni munyemerere nanone dukomeze mbabwire yuko n'ubundi imirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi ikomeje kugwamo abasirikare benshi. Umubare w'abasirikare ba FARDC baguye mu mirwano ikomeje kubera indondo ya Bijombo muri Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi tayari imibare yamaze kuzamuka. Ku munsi w'ejo twabwiraga yuko hari hamaze kubarurwa abarindwi, haciye akanya gatoya barindwi hiyongeraho babiri. Magingo yanga rero ndagira ngo nkubwire yuko noneho abamaze kubarurwa baguye muri iyi mirwano yabereye ahangaha indondo ya Bijombo abantu bagera kuri 11 bose, kandi ngo n'ubundi imibare ishobora kuza kwiyongera kubera yuko ahangaha ngo habereye imirwano ikomeye cyane, kandi ikaba ari imirwano abarwanyi b'umutwe wa M23 bari kumwe na Twirwaneho. Ni imirwano bagerageje gutangamo isomo bihanukiriye cyane. Narakubwiye niba imirwano irimo kuba abantu barwana, hanyuma hakazamo ibijyanye n'amabombe, ibifaru bigakoreshwa, ntago ari amashaza baba barasa ku buryo bakurasa ishaza ukaba barukitura hasi ariko umukanya ukazanzamuka. Aba barimo kurasa na amasasu, mpamvu rero abantu baba barimo kugenda batoragurwa mu mashyamba hirya no hino no mu bihuru bitandukanye. Nyuma y'uko rero abarwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bagize guke bakagaba ibitero kuri Twirwaneho na M23 ku ndondo ya Bijombo, ubungubu ni ibintu bikomeje kugenda abiba ibindi kubera yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo, igisirikare cya leta ya Congo FARDC ari nacyo cyagabye ibi bitero cyangwa se ari nacyo cyatangije imirwano, n'ubundi ni nacyo kirimo gupfira muri iyi mirwano ari benshi. Imirwano rero ikomeje kubera ahangaha mu gace kitwa Mugeti, akaba ari imirwano n'ubundi yiriwe iba ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wabanje. Ari imirwano irimo kubera mu bice byitwa Mugeti, na gace gaherereye hagati ya grupoma ya Bijombo ndetse na Kajembwe na Irango, kaba kandi kari hagati ya Murambya na Gahuna. Ni kamwe mu dusozi two muri iki gice cya Mugeti, haherereye mu gice cyerekeza ku Murambya. Uvuye ku Mugeti niho habereye imirwano ikomeye cyane hagati ya Twirwaneho iri kumwe na M23 barwana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Magengo yanga rero raporo zituruka ahangaha ziravuga yuko ahangaha n'ubundi abaharasiwe harimo imibare ikomeje kugera kuri 11 bose. Hanyuma rero ahangaha akaba ngo hariciwe muri imirwano yabereye ahangaha ngo haguyemo n'umunyamurenge uri mu kigero cy'imyaka 40, akaba rero ngo baramurashe. Nyuma rero ngibyo ko ibintu bikomeje kugenda. Kindi nakubwira kandi nuko iyi mirwano n'ubundi komeje kugenda ifata uduce dutandukanye, ariko abarwana ku ruhande rwa Twirwaneho na M23 n'undi bakaba bavuga yuko iyi mirwano barimo kugenda bayisubiza inyuma, nubwo ariko aba barwana ku ruhande rwa leta ya Congo n'undi badakomeza cyangwa se batazibukira, ahubwo komeje kugenda n'ubundi bongera bakagaruka kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Ngibyo rero ibivugwa ahangaha. Noneho ni munyemerere ubwo twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru. Twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru
yanga badukurikiye rwose unyemerere tayari twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru turebe uko ibintu byifashe, turebe uko byaramutse, hanyuma n'amagingo yangaya turebe uko ibintu byifashe. Ku munsi w'ejo rero aha muri Chavinyonge barwanya umutwe wa M23 n'ubundi bagabye ibitero baturutse muri Runyasenge. Runyasenge ngira ngo murimo murayirebaho iherereye, kana gace abarwanya umutwe wa M23 bamaze iminsi itari myinshi bigaruriye. Ku munsi w'ejo rero bakaba barahise taka hanga Chavinyonge ndetse naha haruguru. Barwanya umutwe wa M23 bakaba baratatse aka gace baciye inzira y'amazi. Urabona kuva Harunyasenge werekeza ha Chavinyonge uciye inzira y'amazi biroroshye, ariko barwanya umutwe wa M23 rundi bakaba barananyuze muri inzira ya hasi cyase y'ubutaka aberekeza ahangaha tayari kugira ngo baze bagere ahangaha Chavinyonge indane. Ku mugoroba rero twavuganaga barwanya umutwe wa M23 tayari santere iherereye ahangaha Chavinyonge bamaze kuyivanamo, hanyuma gahunda ari ukwerekeza hano Chavinyonge indane. Magingo yanga rero tuvugana n'ubundi imirwano ibyukiye n'ubundi ku butaka. Imirwano n'ubundi iraramutse, abarwanya umutwe wa M23 batangiye gusharinga neza aberekeza hanga Chavinyonge indane. Arabaraha mu mazi tayari batangiye gupushinga, hanyuma abahereye ahangaha Heavy nabo batangiye kudondosha. Abona Chavinyonge isa naho iri mu kabande. Barwanya umutwe wa M23 rero kugira ngo bateshe umutwe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC na Wazalendo bageze gukiye baturuka ahangaha i Chavinyonge centre, barazamuka bikoza ahangaha hitwa Heavy. No barazaba, urabona iyi ni imisozi, aka ni agashyamba, ariko utu ni udusozi ngira ngo murimo muratureba neza. Hanyuma bamaze kwikoza muri utu dusozi kohereza ahangaha Chavinyonge hasi ahangaha uri muri utu dusozi ni ibintu byoroshye cyane. Barwanya umutwe wa M23 rero bakaba barimo kohereza sharing zabo muri Chavinyonge bari muri iyi misozi no muri aka gashyamba gaherereye ahangaha. Na gashyamba kegereye Katero, ngo Katero ngiyi murimo murayireba. Hanyuma rero aka gashyamba kameze nk'agashyamba k'inzitane ariko gatoya, niho abarwanya umutwe wa M23 baramutse baritereka, noneho abigira hino muri utu dusozi. N'udusozi ubona rwose turi hejuru cyane, tugiye turimo utuntu tw'imikoki, ndetse n'abaturage ubona ko bahatuye batari baba benshi. Marera abanyumutwe wa M23 bakaba neza biteretse kuri utu dusozi, bakaba barimo gushinga hano hasi. Ngira ngo urabona ko Chavinyonge isa naho iri mu kabande ku muntu uri muri utu dusozi hano. Rwanya umutwe wa M23 bakaba barimo gusharinga baherereye hejuru ahangaha, abandi bari mu mazi. Ku mugoroba aba barwanyi bari bamaze gufata aka gace ku kigero cya 70%. Hanyuma ubu ngubu rero n'ubundi mirwano ikaba ikomeje, ubwo turaza kugaruka turebera hamwe uko ibintu n'ubundi byifashe, dore yuko imirwano yo irakomeje aha muri ibi bice. Kandi abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi baravuga yuko bagomba gukomeza aka gace bakakabohora, kubera yuko ni inzira ya bugufi iberekeza gufata Beni cyase kwinjira muri Beni. Ngibyo rero ko byifashe magingo yangaya muri ibi bice. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu umudukurikiye hano ku Ibendera TV, mwese aho muherereye ni muhaguruke twinjirane mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo.
abantu mwese aho muherereye ibyo muhugiyemo byose nimuhaguruke mwese twinjirane muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Aha mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habyutse imirwano ikomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko umuriro watse hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23, bombe zirimo kwisukiranya nk'amahindu, ibintu byabaye ibindi muri uyu mujyi wa Uvira. Tayari imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka 2025. Imirwano yabyukiye ahangaha muri ibi bice bya Kavivira. Ibi bice Kavivira imirwano yongeye kuramuka, bari imirwano n'ubundi ikomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yuko ku mugoroba bateze ambushi ikomeye cyane. Amubwire ko agera kuri 18 bo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo tayari amaze gufatwa matekwa. Bakaba bamaze gufatwa amatekwa. Biravugwa ko n'ubundi abapfiriye ahangaha n'ubundi nabo ari benshi, nubwo imibare y'abapfuye tutari twabasha kuyibona. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ahangaha Kavivira Kawizi hari kubera ibintu biteye ubwoba. Bombe abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo gusuka bombe nk'abasuka cyangwa se nk'imvura y'amahindu yisukiranya. Niba arabonye ukuntu iyo hari kugwa imvura y'amahindu, amahindu abamanuka yisukiranya, ni nako bombe zirimo kwisukiranya ahangaha muri aka gace. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bazindutse barakaye cyane. Mu bice bya Rurambo imeze nabi, mu bice bya Kavivira imirwano imeze nabi. Ikindi kandi nagira ngo nkubwire yuko aha muri uyu mujyi wa Uvira indani hagaragaye abasirikare benshi ba M23, abandi bakaba bagiye bagaragara ku nkengero zitandukanye. Biravuga ko aha muri uyu mujyi wa Uvira nimba abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bakirimo bitsimbye, kubera yuko amakuru agera hagaragara aravuga yuko ngo abagerageza kugaragara aha muri uyu mujyi wa Uvira ari Wazalendo ngo nizo zirimo kugenda zigaragara, ndetse ngo zifite umujinya w'umuranduranzuzi, ngo nizo zirimo kugerageza gusharinga ku barwanyi b'umutwe wa M23, mu gihe FARDC yo magingo ayangaya ngo ntago barimo kugaragara. Ariko kutagaragara ntibivuze yuko bashobora kuba bavuye muri uyu mujyi, ahubwo ngo biravugwa yuko bihishe cyangwa se bashobora kuba barimo gupanga iyindi tekinike. Ariko abarwanyi b'u Burundi n'abarwanyi ba FARDC ngo ntago barimo kugaragara, ntago barimo gusharinga. Hanyuma rero n'ubundi hakaba habyukiye imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo gukoreshamo bombe zikomeye cyane, barimo bohereza amabombe, faru birimo gukoreshwa. Ikindi kandi biravugwa yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamanukanye radar controller cyangwa se icyuma gishinzwe gukontorora, ni ukuvuga ya radari abarwanyi b'umutwe wa M23 bashyira ku bifaru bagakontorora agace kose, cyangwa rimwe na rimwe bakayishyira kuri za modoka zabo igakontorora agace kabo. Biravugwa rero ko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bayimanuye ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Akindi ni ukugira ngo bakontorore neza uyu mujyi. Ubundi ibirimo kubera ahangaha ngo bikomeje gutera ubwoba abaturage b'abasivile ngo bakomeje guhunga. Hanyuma rero amagingo ayangaya tuvugana nk'uko nari mbibabwiye mu kanya gatambutse,
nuko imirwano yabereye ahangaha, ambushi yabereye ahangaha mugoroba butambutse, ubu tuvugana abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagera kuri 18 bose bamaze gufatwa matekwa. Ubwo bashobora kuba n'ubundi n'abapfuye birumvikana barahari, ariko ibijyanye n'abapfuye bo bare ntago yari yajya ahagaragara. Ngibyo rero ibyo ku mirongo y'urugamba muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo uko ibintu byifashe. Shuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, reka atware neza mbatereke neza i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza ko u Rwanda ruri mu ntambara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cye kimaze gukora akazi gakomeye mu rwego rwo gushyira iherezo ku ntambara avuga ko iri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Trump ibi yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi gushize nibwo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano agena amahame aganisha akarere k'ibiyaga bigari mu mahoro. N'amasezerano yashyiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rukaba rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ni Honorable Olivier Nduhungire. Hanyuma ku ruhande rwa Leta ya Kongo, Honorable Wagner Tereze Kayikwamba akaba nawe tayari yarahangaha muri aya masezerano. Akaba Amerika kandi ivuga ko ibihugu byombi byamaze kuyishyikiriza umushinga werekeye amasezerano y'amahoro bigomba kuba byamaze gusinyana mu minsi mike iri imbere. Trump rero atangariza abanyamakuru yababwiye ko igihugu cye cyishimira ibimaze kugerwaho mu guhagarika intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mu magambo ye, Donald Trump yagize ati: ndi kwita ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri kurwana kandi turi kugerageza gukemura iki kibazo. Komeje agira ati: ikindi kandi ndatekereza ko tumaze gukora akazi gakomeye, nta muntu n'umwe ubivugaho, ariko ndatekereza ko turi hafi kubigeraho. Donald Trump yivuga ibigwi bikomeye cyane rwose, avuga ati: njyewe muri iyi minsi ndi busy mpugiye kubijyanye no kugarura amahoro no guhagarika intambara hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko abyivugira mu magambo ye. Trump rero muri iki kiganiro n'abanyamakuru yunzemo agira ati: kuri ubu u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri hafi kugera ku nzira y'amahoro. Ngibyo rero bituruka i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yivuga ibigwi, avuga ati: rwose njyewe ubu magingo ndi busy n'ibijyanye no kugarura amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Twihuse Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC 23, aratangaza ko abanyekongo bose ari abanyamuryango ba AFC 23, ndetse akongera gutunga agatoki Tshisekedi avuga ko arimo gukora ibyaha by'intambara. Ibingibi Corneille Nangaa, umuyobozi cyase umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ibarizwa mu twirwano na M23, yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru. Akaba rero ariho yavuze yuko Tshisekedi arimo gukora ibyaha by'intambara, ndetse akabigarukaho avuga ko ngo ibi Tshisekedi yabikoze ubwo yafungaga bikorwa by'amabanki muri Kivu. Ibi rero ngo bikaba ari uguhohotera no guhonyora uburenganzira bw'abantu.
Nanga ibi yabigarutseho ubwo yaganiraga cyangwa se yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru wigenga w'umunyekongo witwa Steve Wembi, aho yahise amubwira ko ngo Tshisekedi yari gukora ibyaha by'intambara. Yagize ati buriya niba utabizi abanyekongo bose n'abanyamuryango ba AFC 23 kandi ibi ngibi ndabivuga mbishikamyeho, ibi ndabihamya neza cyane. Muri iki kiganiro Corneille Nangaa yanatangaje ko hari impinduramatwara zikomeje gukorwa, bityo ngo mu minsi mikeya nta munyekongo uzaba atari kumwe na AFC 23. Yashimangiye ibi avuga ko kuva Imbujimayi ukagera i Lubumbashi za Kisangani ahantu hose bategereje AFC 23, no kuvuga abaturage bo muri ibi bice. Ubundi kandi Corneille Nangaa yasobanuye ko ihuriro AFC 23 yashoboye kugarura ituze mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, kandi ko yabikoze mu gihe cy'amezi 3 gusa ashize, kandi ngo wari umujyi wari warahungabanye cyane ubwo wari urimo abasirikare ba leta ya Kinshasa mbere yari ya amezi 3. Corneille Nangaa agira ati kuva mbere nko mu myaka 5 ishize kugeza mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ntiharashira icyumweru ntumvise impuruza. Uyu munsi i Goma abantu bararyama bagasinzira. Yagize ati ntihashiraga icyumweru hatabayeho impuruza, nyamara uyu munsi mujyi wa Goma abantu bararyama bagasinzira. Ushobora kujya mu kabyiniro, ubuzima bwaragarutse, abantu baratekanye hirya no hino, ibikorwa biragenda. Gusa ariko yavuze ko umujyi wa Goma n'uwa Bukavu bibangamiwe nuko ibikorwa bya banki byahagaze bitewe nuko leta ya Kinshasa yabihagaritse ubwo abarwanya ba AFC 23 bafataga iyi migi yombi. Yasobanuye ko gufunga ibikorwa bya banki atari amayeri y'intambara, ko ahubwo ari icyaha cy'intambara. Agize ati isi yose ibimenye, ikiremwa muntu hose mu bimenye ko guhagarika amafaranga yabitswe n'abaturage ukayahagarika uri umuntu umwe muri Kivu atari amayeri y'intambara, ahubwo ni icyaha cy'intambara. Mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'ifungwa rya banki AFC 23 yafunguye ikigega kizajya gikoreshwa n'abaturage mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu buryo bwo kubitsa no kubikuza no gufata inguzanyo kugira ngo n'ubundi iki kibazo gishatirwe umuti. Ngibyo rero ibivugwa amagingwa yenga ya nshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Kamashimire cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi. Yemerera ariko uterekeho like yawe ntago ndi kuzibona zizamuka, hanyuma kandi nongere nkwinginge niba utari wakora subscriber, yemerera uterekeho subscriber yawe, wibuke kandi no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, kagufasha kugira ngo mu gihe amakuru asohotse hano ku Ibendera TV tujye duhita tuyakoherereza utiriwe utakaza umwanya wo kujya kuyashakisha. Hanyuma kandi wibuke no gusangiza izi nkuru inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo amakuru agere kuri bose. Nitwa Mukadamu by'iyi mirongo y'urugamba. Reka mbashimire cyane rero abaherereye mu Rwanda, abakunzi bacu nago mperutse kubasuhuza, abaherereye Kayonza, abaherereye Rwamagana, abaherereye mu mujyi wa Kigali, abaherereye Bugesera, abaherereye Rulindo, mu turere twose. Abantu bajyaga badukurikira baherereye Rubavu na Karongi, sinzi niba mukidukurikira, ubwo muraza kunyigaragariza. Abaherereye Ruhango namwe najyaga mbumva mumbwira ko mudukurikiye ariko nakanunu kanyu mperutse. Ubwo rero mwese nizere ko meze neza.
abaherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye muri Uganda, ibihugu byose bya Afurika, mwese turabashimira cyane. Ni nako dushimira abantu badukurikira baherereye mu Bushinwa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no mu Bubiligi, no mu Bufaransa, no mu Bwongereza, hose ku isi nzima. Abantu mudukurikira mwese turabashimira cyane. Reka rero mbifurize kugubwa neza, Imana yacu ibarinde, abari mu kazi muhaye kandi muronke, haraba ari mu ijoro, ngo namwe tubifurize kuruhuka neza, hanyuma tuze gusubira amakuru yacu n'ubundi araza kubagezweho mu masaha ari imbere. Mwirirweho, mugire ubuzima buzira umuze.